Danas su sa nama mladi reporteri kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo, koju je uz podršku UNICEF-a pokrenula Agencija za elektronske medije. Birajmo šta gledamo, ovaj spot koji je kreirao Rambo Amadeus, imali ste priliku da vidite ekskluzivno kod nas i prošle nedelje i prije te konferencije za novinare koja je održana u 10 sati i 30 minuta. Sa nama danas Milan Mraković i Danilo Bulatović, mladi reporteri. Na početku ćemo ih pitati kakve su reakcije na pjesmu, kakve su reakcije na spot. Prve reakcije su zaista sjajne i ponosni smo na pjesmu i spot jer, kao što ste već rekli, nastale su zajedničkim radom nas mladih reportera sa Antonijem. Pjesma je veoma pevljiva, ja je stalno pevam, a i već sam zarazila svoje društvo. Mislim da je pjesma, kao i celokupna ta kampanja medijske pismenosti, odličan način da se dopre naročito do te mlađe publike. Kao što znate, muzika je nama najbliža umjetnost mladim ljudima i to je najprijemčljiviji, da tako kažem, način da se dopre do te mlađe publike. Kako je bilo sarađivati sa Rambo? Tokom rada sa Antonijem nam je pruženo jedno retko i fenomenalno iskustvo, kako u studiju u kojem smo snimali, tako i na radionicama za mlade reportere, odakle sve i počelo. A kao član publike kojoj je pjesma namenjena, sigurna sam da će doprinijeti cilju, a to je naravno razvoj medijske pismenosti djece i roditelja Crne Gore. Sa svojim drugarima sam razmišljala, združili smo se, pitali smo se na koji način, kako rečima pokrenuti promjenu, kako prikazati realnost. I nakon nekoliko dana priče druženja, iskristalisalo se par rečenica koje je Antonije vešto uklopio i tako i na kreativan način prenio našu poruku. Na sve vas jednako, pretpostavljam. Da, naravno. Šta je ključna poruka koju šaljete ovom pjesmom? Pa, mediji, želimo da naglasimo da su mediji korisni samo ako se u određenim pravim količinama i na pravilan način koriste, jer mediji mogu biti sredstvo za sticanje novog znanja i uspostavljanje lakše komunikacije, ali isto tako mogu biti i oruđe koje nam svakodnevno oduzima previše vremena i negdje u suštini nemamo ni mogućnost da se posvetimo ni školi, ni svojim prijateljima, ni obavezama ukoliko naviknemo da budemo ispred TV prijemnika više. Pritom nam često nudi i beskorisne i neprimjerene sadržaje. Da, naravno. A šta će mediji biti od ovoga dvoje, korisno sredstvo ili opasno oruđe, zavisi upravo od nas i od načina na koji im pristupamo i zato želimo na ovom gostovanju da pošaljamo apel svim našim gledalcima kao i svim ljudima da biraju šta gledaju, da razgovaraju o tome i naravno što je najvažnije od svega da kritički pristupaju svim medijskim informacijama. Milan, vi ste u suštini shvatili poruku vas dvoje i vaše mlade kolege koji gostuju i koji su dio jutarnjeg programa prethodnih ko zna koliko sedmica. Da li mislite da ova pjesma na neki način ili spot ili cijeli projekat zaista može utjecati na djecu, na njihove roditelje, generalno na okruženje? Uvjerena sam da će spot trgnuti mlade ljude kao i roditelje da se zamisle i obrate pažnju na poruku pesme, a to je naravno da biramo šta gledamo i kojim medijskim sadržajima se izlažemo. Mislim da ćemo uspjeti u onome što smo naumili, zato što zaista ova pjesma ima potencijal, što smo vidjeli na tim prvim reakcijama koje smo do sada mogli... Bilo je pozitivne, vrlo, da. Da, bilo je vrlo pozitivnih reakcija i zato već sam rekao da je ovo najprijemčljiviji način da se dopre do publike i zaista mislim da ćemo uspjeti u onome što smo naumili. Mislite li da ste kroz ovaj projekat koji vas je nekako i dodatno edukovao i konkretno uključio, promijenili neke svoje navike? Pa na početku nismo bili ni svjesni koliko smo mi u prvom redu koristimo internet, društvene mreže i sve medije, ali ovo istraživanje koje je sprovela agencija Ipsos za potrebu kampanje je otrežnjujuće djelovalo na sve nas, jer smo obratili smo pažnju koliko moje društvo i ja u stvari koristimo i koliko se nalazimo ispred ekrana. Mnogo više nego što mislite? Pa mnogo više nego što je neophodno i sada se trudimo da taj naš online život svedemo na neki minimum, na korisni minimum. Da, naravno, ja isto svojim primjerom pokušavam sada da utičem i na svoje društvo i na porodicu. Želim da ih podstaknem, da se više družimo, da posjećujemo neke kulturne i sportske događaje, zato što naravno ne smijemo zaboraviti da je pravi život offline
i kao što kažu stihovi naše pjesme, sve akcije i akrobacije su bolje bez aplikacije. Sjajno, ovaj spot svakako možete naći na YouTube-u, poslušati, možete naći na svim kanalima komunikacije. To je jedan vrlo vrijedan UNICEF-ov projekat koji se radi u saradnji sa crnogorskim institucijama. Javni servis Crne Gore pomaže da se svake srijede promoviše medijska pismenost na pravi način i izgleda da polako uspijevamo. Hvala vam još jednom, mladi ljudi, sa vašim kolegama mi se vidimo iduće srijede.